Amahoro bakunzi ba Minembwe TV, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru, ariko mbere yo kuyarambura izi ni ingingo z'ingenzi tugarukaho mu kanya. Mikenke yasubiye iraterwa Kayikwamba mu ruzinduko i Burundi. Turakubwira kandi imyanzuro y'abakuru b'ibihugu za EAC na SADC. Aya n'ayandi iri mu kanya, reka tuyarambure. Ni amakuru ya Minembwe TV mwateguriwe kandi mugezwaho na Nkunda Yohana Duseur. Reka amakuru yacu tuyatangirire mu Mikenke. Mu gitondo cyo ku minsi 25 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 mu karere ka Mikenke muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa RDC habyukiye imirwano hagati ya Twigwaneho na Mayi. Biravuga ko Mayi ije gutera abantu batuye mu nkambi ya Mikenke, ariko ngo iza gusubizwa inyuma na Twigwaneho. Turakomeza dukurikirane iby'aya makuru. Iyi mirwano ivugwa mu karere ka Mikenke ije mu gihe indi mirwano ivugwa muri teritwari ya Kabare, aho ni muri Katana, naho havuzwe indi mirwano hagati ya M23 na Wazalendo. Reka tuve gato muri Kongo dusimbire i Burundi. Kayikwamba mu ruzinduko i Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuri aka kabiri yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Therese Wagner Kayikwamba. Perezidanse y'u Burundi yatangaje ko Kayikwamba yazaniye Ndayishimiye ubutumwa bwa mugenzi we wa RDC Felix Antoine Tshisekedi. Nta byinshi perezidanse yatangaje kuzagenzaga uriya mukuru wa diplomasi ya Kongo i Bujumbura. Uruzinduko rwe icyakora rwabaye nyuma y'ukwezi kumwe Perezida Evariste Ndayishimiye avuye i Kinshasa mu ruzinduko rwari rugamije kureba hamwe ubufatanye hagati y'ingabo z'u Burundi n'iza RDC mu kurwanya umutwe wa M23. Kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 kugeza ku minsi 23 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo, biravuga ko u Burundi bumaze kohereza mu burasirazuba bwa RDC abasirikare barenga 15,000 babumbiye muri batayo 20. Izi ngabo icyakora bigaragara ko nta kinini zirafasha RDC, kuko kuva mu kwezi kwa kwanza ihuriro ry'ingabo zayo zatakaje uduce twinshi tw'ingenzi turimo umujyi wa Goma na Bukavu, ubu bigenzurwa na M23. Uyu mutwe kandi uracahanze amaso imijyi ya Uvira na Kisangani, kuri ubu ntiyazwi neza icyagenza Kayikwamba mu Burundi. Reka amakuru yacu tuyakomeze ku bijyanye na EAC na SADC. Inama ya EAC na SADC yategetse gutangira kubahiriza ingamba zafashwe n'abagaba bakuru b'ingabo b'iyi miryango. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize imiryango ya Afurika y'Uburasirazuba EAC na Afurika y'Amajepfo SADC yategetse gutangira kubahiriza ingamba zafashwe n'abagaba bakuru b'ingabo b'iyi miryango mu guhagarika intambara mu burasirazuba bwa RDC no kugera ku mahoro arambye. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu yahuriyemo abarenga 10 n'iyinga yateranye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, yitabiriwe n'abategetsi barimo Felix Tshisekedi wa RDC, Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi n'abandi. Iyi nama kandi yari iyobowe na Perezida William Ruto wa Kenya ukuriye EAC na Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe ukuriye SADC. Yateranye nyuma yabanjirije z'abagaba bakuru b'ingabo n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu iyinga rishize. Abategetsi bateranye mu gihe mu mpera z'iringa rishize hasohotse amatangazo y'impande zombi arebwa n'iyi ntambara, agaragaza ko intambwe iganisha gukemura ikibazo mu mahoro, nubwo iyubahirizwa ryayo rivugwaho ibibazo bitandukanye. N'akazi rimwe havuze imirwano hagati ya Wazalendo n'umutwe wa M23 mu ntera ya birometero 27 uvuye muri santere ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe uyu mutwe wari watangaje ko ugiye kuvana abagwanyi bawo muri Walikale, ariko ubu ukaba uvuga ko utahavanye ingabo zawo kubera ko leta ya Kongo ikiyafite drone zabo z'intambara. Abakuru b'ibihugu ba SADC na EAC bemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri b'ibihugu bigize iyi miryango yabaye n'akazi rimwe k'iyinga rishize, na raporo y'abagaba bakuru b'ingabo y'ibihugu bigize imiryango yari yemejwe n'abo baminisitiri. Abagaba bakuru b'ingabo batanze raporo irimo uburyo burambuye ingamba z'igihe gito n'igihe kirekire zo kugera ku mahoro arambye n'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. BBC dukesha iyi nkuru ntiyabashije kubona raporo y'abagaba bakuru b'ingabo ku kibazo cya RDC, gusa mu iyinga rishize yabonye amakuru ko muri iyo raporo harimo ibigomba gukorwa mu guhagarika imirwano ako kanya, gusubira inyuma mu bice bimwe kwa M23 no gukora akarere ko hagati y'impande zombi, n'itsinda ryo gukurikira ibarizwa ry'ingamba zafashwe muri iyo nama mu gihe hari gukorwa ibiganiro by'amahoro. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC ivuga ko yategetse itangira ryo kubahiriza iyo raporo n'izo ngamba. Iyi nama kandi yashyizeho itsinda ry'abahuza 5 bo gukurikirana uyu muhate w'iyi miryango n'ibihugu, harimo Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya,
Kgalema Motlanthe wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo kuva muri 2008 kugeza muri 2009, Catherine Samba Panza wahoze ari perezida wa Central Africa na Sahle-Work Zewde wahoze ari perezida wa Ethiopia. Iyi nama kandi yavuze ko mu minsi 7 aba bahuza bazahura n'abakuru b'iyi miryango y'ibihugu mu nama yabo ya mbere. Itangazo ryasohowe n'iyi nama y'abakuru b'ibihugu rivuga ko iyi myanzuro yabo n'iyinga igomba kumenyeshwa umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse na ONU. Reka amakuru yacu tuyakomeza mu burasirazuba bwa Kongo. Nanone imigwano hagati ya Codeco na UPDF yaguyemo nibura abantu 9 muri Ituri. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko byibuze abagwanyi 9 ba Codeco kuri aka kabiri ku minsi 25 ukwezi kwa gatatu bishwe n'abandi 4 barakomereka mu migwano hagati yabo n'ingabo za Uganda UPDF mwana witwa Bethlehem muri Fataki muri teritwari ya Jugu ho mu ntara ya Ituri, mu gihe UPDF ivuga ko yakomerekeje umusirikare wayo umwe bikabije. Kuko aya makuru y'umutekano abitangaza ngo kino gikorwa kikaba cyateje uruja n'uruza rw'abaturage muri ako karere bari guhunga bagana ahantu hatekanye, nk'uko iyi nkuru dukesha Okapi ikomeza ibivuga. Hagati aho ibarabara rya 25 rikomeje gufungwa kubera umutekano muke wiyongereye. Bivugwa ko kandi amakamyo 300 y'ibicuruzwa yaheze hagati ya teritwari ya Mahagi na Jugu mu ntara ya Ituri kubera iyo mirwano ivugwa muri Ituri. Mu mpera z'iringa rishize havuzwe n'ubundi imigwano hagati y'ingabo za Uganda UPDF n'inyeshamba za Codeco kuri uyu muhana. Nanone iyi mirwano hagati y'igisirikare cya Uganda na Codeco muri ako gace ka Kongo ije mu gihe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko M23 nidafata Kisangani UPDF izayifata. Reka tuje i Burundi gato. Ndayishimiye yavuze ko yorasa i Kigali mu gihe Red Tabara avuga ko ifashwa n'u Rwanda yaramuka iteye i Bujumbura. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko afite umugambi wo gutera u Rwanda akagera i Kigali mu gihe umujyi wa Bujumbura waba utewe. Ndayishimiye yabigarutseho mu kiganiro aheruka kugirana na BBC Gahuzamiryango. Iki gitangazamakuru cyasubiyemo amagambo ye avuga ko u Rwanda ruri mu gutegura gutera u Burundi rubicishije mu mutwe wa Red Tabara. Avuga ko uwo mutwe nuramuka uteye i Bujumbura nawe azatera i Kigali. Perezida w'u Burundi yagize ati turabizi ko u Rwanda rugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara. Gusa twe turababwira ko niba baba bashaka gutera i Bujumbura biciye muri Kongo, natwe i Kigali si kure tuciye muri Kirundo. Perezida Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru yizeye yuko u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi. Gusa avuga ko mu gihe byaba bibaye intambara yokomera nk'uko ishobora gukwira mu karere kose. Yagize ati igihugu cy'u Rwanda nta mahoro cyumva gifite kitagishotorana, cyamaze gushwana na Uganda, Tanzania, ubu kiri mu ntambara muri Kongo ari nako gitegura kudutera natwe. Yunzemo ati tituzemera kwishwa nk'inyamaswa nka kuriya barimo kubikora muri Kongo, tuzarwana, abarundi bariteguye. Ndayishimiye yavuze ibi mu gihe amaze iminsi ashoza intambara y'amagambo ku Rwanda. Ni intambara uyu perezida w'u Burundi yatangije mu kwa kwanza uyu mwaka ubwo yari kumwe n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Icyo gihe yumvikanye ashinja u Rwanda kuba rufite umugambi wo gutera igihugu cye, akanateguza amahanga ko natagira icyo akora ngo ahagarike u Rwanda ashinja gutera Kongo, intambara izaba iya rusange. Mu kwezi kwa kabiri ubwo perezida w'u Burundi yari yasuye abaturage b'intara ya Kirundo, nabwo yatangaje ko ari gutegura kuja mu ntambara n'u Rwanda, asaba abaturage be kwitegura. Yabwiye abo muri komine Bugabira ati mwebwe mwitegure, timugire ubwoba, bariya turaziranye, mu Bugesera muraziranye, kuva muri Ngoma na Cami ntibigeze batunesha, ubu nibwo badushobora. Mubibutse muti muzi Kirundo aho byavuye. Mu minsi yashize perezida w'u Burundi ubwo yari yitabiriye amasengesho yo mu itorero ryitwa Eglise Vision de Jésus Christ, yumvikanishije avuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye. Avuga ko nubwo rufite ingabo zikomeye, izo afite zirarenze. Yagize ati ibi barota ngo batere u Burundi njyewe mbifata nk'ibisanzwe, narumvise bavuga ngo bafite ingabo zikomeye. Perezida w'u Burundi kandi yateguye u Rwanda ko nirutera igihugu cye ingabo zarwo zizaribwa n'amavubi. Yagize ati u Burundi dufite ingabo iziboneka n'izitaboneka, u Burundi burazwi, u Burundi burarinzwe, ndabibabwira dufite ingabo. Iyo babona ibyo mbona, Imana ishobora kuvuga iti mavubi mugende mubarye, amavubi akabarya.
Ndayishimiye yavuze ibi nyuma yo gushinja u Rwanda kuba arirwo ruri inyuma y'amabi arimo ubwicanyi bushingiye ku moko bumaze igihe bubera mu Burundi no muri Kongo. U Rwanda biciye mu muvugizi wa guverinoma rwavuze ko ibivugwa na perezida w'u Burundi bitangaje kuko akomeje kurushotora mu gihe inzego za gisirikare z'ibihugu byombi bikomeje guhura mu rwego rwo kureba uko barinda imipaka y'ibihugu byombi. Ati ibyo bivugwa biratangaje kuko mu by'ukuri inzego za gisirikare n'umutekano mu Rwanda no mu Burundi zari zirimo zirahura kugira ngo ziganire mu buryo zarinda imipaka y'ibihugu byombi bisangiye binyuranye n'ibintu bihabera mu burasirazuba bwa RDC. Uyu mugabo icyakora akomeje kuvuga amagambo arushotora mu gihe perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaherukaga gutangaza ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo umubano w'ibihugu byombi umaze igihe warazambye uzahurwe. Perezida Kagame yabitangaje mu gihe mu minsi yashize abakuru bakuriye inzego z'ubutasi z'u Burundi n'u Rwanda baheruka guhurira i Kigali no mu Kirundo mu rwego rwo gukemura amakimbirane ariho